шакирташтуу. Саламатсыздарбы? Мен Базарбаева Айгерим Молдагазы атындагы Урмарлар орто мектебинин тарых мугалимимин. Мен Надырбекова Динай, Молдагазы атындагы Урмарлар орто мектебинин 9 класстын окуучусумун. Бул эже бизге класска келип айткан, ким катышкысы келет деп анан экөөбүз чыкканбыз. Мен бул конкурска аз эле убакытта дайынданып, баш байгени планшеттин ээси болдум. Ушундай ийгиликтерге окуу аркылуу, китеп аркылуу жетсе болот деген ойдомун. November 7 in 2024, the winning team will take part in the national competition organized by Ministry of Culture, Information, Sport and the Youth Policy. Bakayaka rayonunun жашкары. Мен Шупоков Игорь Нишанбекович, ошо Bakayaka райондук жашкар кайканын мүчөсү. Бүгүнкү сынакка келип катышкандардын көбү окуучулар болду. Ошон үчүн келип окуңуздар. Bu bizim mekan, bu bizim mekan. Büyük büyük dollar menden gök asmandı diregen. Hoş geldinizler, hoş geldinizler. Kırgızstan dep atalgan kutlu jeri bizge. Bu bizim mekan, bu bizim mekan. Büyük büyük dollar menden gök asmandı diregen. Hoş geldinizler, hoş geldinizler. Beyligenin Kırgız elimin yerine. Hoş geldinizler, menden Kırgızstanıma. Gök oğuz tabiatı menden tanımal. Konuk olup gelgen son törgü ötüp orun al. İman dost eli biza eli bizde bari var. Erkindikti süygön elim ilgerteden egemen. Sanap bütpüz batırlarım karap tarih betinden. Kada saltı ürpadatı göz karegindey saktap gelgen. Mına şunda el bar bıygana tapçı bar beken. Bu bizden meken.